Nshuti bakunzi ba YouTube yacu, uyu munsi tugiye kubaganiza noneho amakuru ajyanye n'ubutabera, ni amakuru abareba sosiyete, ni amakuru yakunze kuvugwa cyane kugeza aho hatanzwe n'itangazo ribuza abantu gukomeza kuyavugaho, bavuga ko abayavugaho hari uburyo bayavugamo barimo gushinyagurira abarebwa n'ayo makuru, twavuga imiryango. Ariko noneho tugiye kubagezaho inkuru tukura ku kinyamakuru Ukweli Times ku byaranze ubujurire bw'abakekwaho urupfu rwa Olga Kayirangwa. Aya makuru rero ku itariki ya 14 Ugushyingo, ni ukuvuga z'ukwa 11 2024, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije mu bujurire urubanza rwa Nasagambe Fred akekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, ni mu gihe Gatare Junior Gideon akurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi. Impamvu rero abajuriye batanze yari iyi: Junior Gideon Gatare yunganiwe na Maître Idahemuka Tharcisse, umunyamategeko yasobanuye impamvu z'ubujurire, aho yasobanuye ko zikomoka ku gika cya 17 kivuga ko Gatare akekwaho ubufatanyacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bushinzwe gukurikirana ibyaha ntacyo bwagezeho kigaragaza ko nyakwigendera Olga yishwe. Byabaye ngombwa rero ko hiyambazwa abahanga mu gupima cyangwa se mu gushaka ibimenyetso, nabo bagaragaza impamvu y'urupfu rwa Olga itarashoboye kugaragara, ariko bakeka ko yaba yarazize ikibazo cyo gutera k'umutima. Kuri ibyo rero abakekwa, abunganizi n'inzego zishinzwe iperereza bahurije kuri iyo raporo. Bagize bati dusanga nta cyagezweho gishimangira ko nyakwigendera hari igikorwa cyo kumwambura ubuzima cyabayeho. Inenge ya mbere, ntabwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasuzumye ko icyaha cyabaye. Inenge ya kabiri ni ukuvugisha raporo ibyo itavuga. Inenge ya gatatu ni ukwemeza impamvu zitagaragajwe. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko habayeho kwivuguruza kuri raporo y'abahanga, nyamara ntacyo urukiko rwashingiyeho. Ati urukiko rwemeje icyaha Gatare adakurikiranyweho. Buriya rero ibintu by'abanyamategeko ni ibintu biba bikomeye. Reka dukomeze dusome iyi nkuru, dukomeze twumve. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko mu gika cya 18 na 19 umucamanza yemeje ko habayeho gufatwa ku ngufu, ariko ntiyabanje kugaragaza ko habayeho gusambanywa, ahubwo yemeje ko habayeho agahato, bikaba bivuguruzanya n'ibyabaye ku mubiri nk'uko raporo isobanura ko nta gikorwa cya vuba kigaragaza ibikomere ku mubiri. Kigali, Rwanda to the rest of the world. We present you all the news from every corner of the continent with Top Africa News Media by your side. You'll never miss a moment. Dukomeze iyi nkuru rero. Nyamara umucamanza yavuze ko nyakwigendera yakomeretse, akanavuga ko kandi ko bihabanye n'ibyagaragajwe na raporo y'abahanga. Yashoje asobanura ko impamvu y'urupfu itigeze igaragazwa, ariko bikaba bishoboka ko yaba yarazize gutera k'umutima. Muri uru rukiko rero hari n'ibindi byagaragaye bivugirwamo bigaragaza ko nta n'ubusambanyi bwabayeho. Raporo ya kabiri yerekeranye ko nta gice cy'umubiri cyinjiye mu gitsina cya nyakwigendera. Abahanga basobanuye ko hari ururenda basanze mu gitsina cya nyakwigendera, ariko bakaba batarabonye igice cy'umubiri w'umugabo cyamwinjiyemo. Icyakora kuzana ururenda bishobora guterwa no kuba mu minsi 3 cyangwa 5 bishoboka ko yaba yarakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se yaragize ubushake bwo kubikora. Raporo isoza ivuga ko nta karemangingo k'umugabo bamusanzemo, nyamara umucamanza yaragenekereje abihuza n'urupfu, ndetse yahise yemeza gufata ku ngufu. kandi
uwo nunganira ubwo ni umwunganizi mu mategeko wari uri kubivuga nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukweli Times, yarapimwe basanga nta ruhare yagize. Hari udusharure basanze ku mubiri wa nyakwigendera. Aha rero umucamanza yasobanuye ko dushobora kuba dufite inkomoko ku bikorwa byo kumwongerera umwuka. Umunyamategeko asanga ntaho bihuriye no kumugirira nabi, ariyo mpamvu bigaragaza kwivuguruza k'umucamanza. Urukiko rwemeje ko Oruga yajyanywe ku buriri avuye mu bwiherero nyuma y'uko agize ikibazo cyo guhumeka. Umunyamategeko yashoje asaba urukiko ko rwarebana ubushishozi uwo yunganira agataha, kuko byatangiye uwo yunganira aregwa ubufatanyacyaha, none habuze ibimenyetso, none umucamanza yaje kubihuza gute no gufata ku ngufu nyamara si cyo cyaha yaregewe. Nasagambe Fred yahawe umwanya arisobanura. Yunganiwe na Maître Mukesha David, yabwiye urukiko ko ibyagaragajwe na autopsy umucamanza yabyirengagije, ahubwo afata umwanzuro ku mpamvu ze. Umucamanza yananiwe gutandukanya ururenda n'amasohoro. Umucamanza yemeze ko nyakwigendera yasanzwemo amasohoro, nyamara raporo yerekanye ko yasanzwemo ururenda. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko umucamanza yahinduye inyito y'icyaha ari cyo ubwicanyi buturutse ku bushake, we rero yabonye impamvu zo gusambanya. Icyo gihe iyo habayeho kwivuguruzanya ukekwa ahita arekurwa. Umunyamategeko yabwiye urukiko ko nyakwigendera yakoreraga mu Kiyovu, akaba yaragiye kureba Nasagambe na Fred mu Gatenga mu karere ka Kicukiro. Umunyamategeko yasobanuye ko umutima utera ubishatse ukanahagarara. Impamvu zindi yatanze zashingirwaho mu kurekura umukiriya we zirimo kuba se umubyara yaramwishingiye ku ngwate ifite agaciro ka miliyoni 150. Yagaragaje ko icyagiswa na raporo ari raporo y'abahanga kandi ikaba yararangiye nta wayihindura. Yashoje asaba ko abo bunganira barekurwa bagakurikiranwa badafunze. Top Africa News Media, where the news is bound. For all our visitors, we're here for you. Top Africa News Media. Maître Mugeni Josephine wunganiye Nasagambe Fred yasobanuye ko umukozi wo mu rugo yabajijwe niba harabayeho gusambana, undi asobanura ko ako gahe nta kabayeho. Umukobwa yagiye mu bwiherero atindayo, Nasagambe Fred ajya kureba icyatumye atindayo, bityo asanga yaryamye ku gitanda. Yahise ahamagara mugenzi we batangira kumwongerera umwuka. Uyu munyamategeko yasobanuye ko amashuka bararaho yapimwe basanga nta busambanyi bwabayeho, ndetse udusebe bamusanganye urukiko rudakwiye kuvuga ko bamunize bitewe n'uko bahamagaye polisi ngo batabare, bahamagaye ambulance, byose byanze bafata imodoka bamujyana kwa muganga. Ubushinjacyaha bwasabye ko bafunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Izindi mpamvu zishingirwaho nuko abahanga batagaragaje icyateye urupfu, bityo iperereza rikaba rigomba gukomeza hakarebwa icyaruteye. Umwanzuro w'urubanza ku bujurire uzasomwa ku itariki ya 18 Ugushyingo 2024 saa 9. Ngayo rero nguko amakuru ku butabera twari tubafitiye uyu munsi. Tubibutse mukore subscribe niba mutarayikoze, uwayikoze abyihorere atavaho ava mu mubare wabona amakuru yacu, ndetse tugakomeza no kubashishikariza kujya mutanga ibitekerezo ku cyo tukwiye kubaganirizaho, kuko uyu murongo wa YouTube yacu washyiriweho kubafasha gusoma amakuru. Hari igihe muba munaniwe, muba mutabasha kuzenguruka imbuga ngo musome amakuru, ariko twebwe twiyemeje kujya tuyabasomera tukanabamenyesha aho twayakuye,
iyi nkuru tukaba twayisomaga ku kinyamakuru cyitwa Ukweli Times. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka.